Ai Banten tu sing dadi sambilang memedeh. Nyaman awang sing, apa dogen ani ngeranang Bantene letah. Manut lontar Kramopura, ni ani ngeranang Bantene letah. Kalangkahin oleh manusia lan cicing, anggone pelalianan teken cedek-cerike. Lakar Bantene adepet teken dagang ane romon utawi tu sing bersih. Bantene kecosin siap, kenebo, pupur, lan ketanding oleh anak ane enu camah. Ani paling penting rikala ngai Banten tu sing dadi sambilang memedih, ngopak lan memisuh. Engken carane apang Bantene tu sing leteh? Sekonden maturang, Bantene patut kesiraten bantirtan ide sang sulinggih. Apang sekancan male utawi ane kotor di Bantene mewali suci nirmale.